Mwiriwe neza abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Reka nkomeze nshimire bariya bose bagenda bakomeza gukora subscribe n'abandi bakomeza kureba video ariko batakoze subscribe, muri abantu b'agaciro cyane. Uyu munsi rero reka tuvuge ku ifatwa ry'umunyamakuru w'Isibo akaba n'umubloga cyane cyane ukunzwe kuri YouTube witwa Fata ku Mavuta. Fata ku Mavuta yafashwe tariki 18 z'uku kwezi kwa 10. Ese yazize iki?